up, people? Ang next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batok ka ba? Yo, G, what up? Good day, people. Welcome to Bitok Bitok University. Look, isa na siya. Hi, guys! Alright, nami karon sa Valencia City, Bukidnon. O diri mini padulong primero. Kay mangita sa mig dugang memory card ani ba? Kay naglaglag mi kay karon ka celebrate sila sa ilang charter day ba? 12 charter day. Pila na ka years ang 100. Pag sure mo dia kapila basta kay charter day ni. 100 plus, guys, 100 plus. Nagubano-ban si Jam sa ako diri ambot ni laagan po ni bayanan ni. Doon na magod sa Quezon. Adola sa Quezon Bukidnon. So imo din nga kuan. So gusto na to i-try. Naglaglag sa miuna. Actually, matumiyo niya sa plaza. Pero amo sa ring aniyan diri lang Tianggian diri. Sit pangalan ni Ruben Ruben. Emporio. Siyempre ikaw ba si Charles? Kinumduman ni, di ba? Yan eh. Unsa pangalan? Emporium. Okay. So Bell Emporio. Alcuino Emporium. So actually na yung mga nadiri ang mga kanana, na yung mga uban pang mga gadget diri. So mangita tagpila ba karon ng memory card. Dito memory kay basi mahurot ni Brad ba. Problema asa kung cashier ni padulong. Nana, okay. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Got the rap patrol on the Gat Patrol. Folks that want to make sure my cask is closed. Rap critics to say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with holes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef for radio if I don't play they show. They don't play my hits, well, I don't give a shit. So Alpino, muna ang pangalan ni Alpino Emporium. Oh, daming sapatos. Lodi! Matag sapatos. Daming sapatos din, no? Teto. Gusto ko yan na. Ay, Jam. Ito nga, limang haet. Jam, ano? Ay, pasosyal. Bag na ni. Pasosyal, oh, glitter. Pasosyal. Actually, katuy-tuyok naman mi diri. Paibog-ibog lang ba? You guys are just nearby. cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I guess him up? Well, you was doing 55 to 54. Lost the registration and step out of the car. You carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping on the shit, all my papers legit. Well, do you mind if I look around the car a little bit? My glove compartment's locked, so the trunk in the back, and I know my rights, so you gon' need a warrant for that. Aren't you sharp as that? You some type of law or something, somebody important sometime. I ain't past the bar, but I know a little bit enough that you wanna legally search my shit. We'll see how smart you are when the K9 comes. I got 99 pounds, but a bitch ain't one. So I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Oh, gakasulan niya. Tapit sa midri sa among mga friends sa Blue. Hello, people. Hi. Insay biktima sa paasa diri. Ate, paspasa ka mag-iunin ko. So napay mga single diri napa? Napa. Mas may mga single paghapon. Diyan na pala single diri. Single. Napay ulit tao diri, Ano meron? Ay, okay. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this
patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics that say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with holes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Si Kuya Renla. Unsaon yun? So, nakasulod min sa sakyanan. Okay na ka, Jam? Yes! Lagi, kapoy na kayo. Ngaura. So, mag-set up sa ako sa akong drone. Para magkuha sa time. Minta sa hayag pa. Kaya unya, naman po ko shots unya nga panggabi. Hilason. Sana ako'y drone. Kanang pandato rin gini siya. Kaka-afford ani Jam. Ay lagi, sorry kaayo. Wala man ako gipugos akong self nga mapayat ana. Okay, Ito, sponsored ng Gapon siya. Edos ado, edos na mag-ado. Sponsored by my own pocket. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. Order na po ah. Lugay ka na, Bi. Ano ba eh? Basta ay pas-trending ko yan. Yo, G, what up? Who's this pretty blonde chick taking bomb rips? Park Ave, catching a cab the next morning. We party hard last night, I'm fucking exhausted. Headed back to my hood, I'm feeling nauseous. She says, Okay. So, wala pa may event sa Oval. Anong blur man niya? Focus po. There. Take 2. So, wala pa may event sa Oval, wala pa kaganapan. So, ano sa Joselle's Garden Suites. Tada! 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 Mga kasabayan ako, Sam Concepcion. Oh, Cesar Montano, Si Cesar Imangkon. Montano. Steady. Okay, sawa, Imangkolo. Alam mo, Naman si Jam. Oy, di sa ko, nasa ko. Bayan Ruben. PJ Montard. Oh, na po si PJ. Sa inyo minadiri dyan? Ala, balik na po din sila Drio. Very nice place to stay. Looking forward to 24. So, yan ako ako pa'y talent, ako pa'y cameraman, ako pa bit-bit sa imo salain mo na sala na ni. So, pa-hotel sabi, among pasayaw-sayawan si Jam karon. Among gear si Jam para among siya pasayaw-sayawan. ayos. Nagamayan na kinatulog. So, kami ni Liling Paris, sila po doon. Tawagan niya. Okay, ako ni itago magbuhat may scandal. Say plastar sa camera na. Guys. Kasi may tawag itong China ba ito? Itong na ilang... Ano kayo sa Leo? Tanawa kayo sa Leo? Ano lagi sa Leo? Wow, sexy kay si Jam, oh. I'm ready. I'm ready. Ano yung sa Leo lagi? So, magulat sa aming oras. Tagtawad mag-dinner sa amin. Pinakalikod? Dili. Sa Download sa aming buwan. dinner. Dili pwede makumpleto ang gabi kung walay kainan. 1, 2, 3, 5. Hapon na special.
burluri. Oh, chay kayo. Ilang mga katis dire. Rad. Ayan, so ilang mga katis dire. Hi ma'am. Ayan. May mga suga-suga. Disilya ba? Sulod sa tadi kay ba? Asa man nga barangay ni? Lilingayon. Ay, Lilingayon ni. Lilingayon. Seryoso kayo siya, oh. Isa ka cameraman. Pag-ipalong sa music, kinsay mga single dire pataas ka mo! Singit ang tanan mga itsuraan! Diyan. Ingon ko itsuraan, ay dili itsuraan ni singit bagag no. Gabe. Kinsay biktima dire sa paasa! Diya magsugod, ready? 1, 2, 3, go! Pikas balik gue, balik ang gue. Sorry na. There you go, people. Grabe gikan sa grabe nga tao. We're done. Pagbalik namin sa Cagayan de Oro. Congratulations Valencia City sa inyong Charter Day. Jeff Eigenman ang akong driver. Charles Gambo. Basta nakas Valencia, amigo na naman si Charles. Ay, pwede ka managpalo eh. Pwede ka makalusot sa mga traffic. Ay, sweet to kayo. Wala na si Jam Liban sa mga ambot kasi nagkuha sa iya. Dahil mga lalaki. Kung asa man ka Jam, tana malipayon ka karon dyan. Wala siya mauli, kami lang ni Sumpal. Anyway, thank you guys sa inyong pagtanaw. And please don't forget to subscribe. Duty pa ko mga 6 AM in the service of the Filipino people. Wala na mo matiwas sa Silent Sanctuary. Wala na po ito kamungki. Paborito nga tumingin sa aking mata. Wala na. Hanggang gano'n lang. Snake it up here. There you go guys. Bye. Makalagot nga makita nga inanaka ang kalipay nga susama sa